Molweni ake nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu, inkulu indaba sila esikulethela khona iy'ndaba-ke ey'shisayo bafowethu. Uma ngazi abaningi-ke unomarali-ke laphana wey'ngane zakwethu kulezi iy'nsuku, njengoba-ke simbona-ke amdibimunye-ke neqembu le-Action SA. Asazi-ke noma usekhethile yini laphana wey'ngane zakwethu, njengoba sibonile-ke laphana uma ngabe behambisa iy'jumbane emindenini eyahlukene, akasali-ke laphana-ke kubaba-ke uncwango ongumholi-ke we-Action SA-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula, njengoba le ntokazi yasho ukuthi yona-ke isazolalela wonke ama-speech awonke amaqembu-ke laphana wey'ngane zakwethu, bese iyakhetha-ke ukuthi izovotela abantu, kodwa-ke izokwenza ekufanele ikwenze ukuthi ivoti layo lizoba yimfihlo. Amazwi-ke lawo yawaphawula-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana, kodwa-ke besingakayiboni-ke ihamba neqembu-ke leli elikhona-ke nalo elitrendayo-ke laphana kwi-MK. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucinzele subscribe, ucinzele nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha. Siyi-channel, siyabonga.